1934. do državnog udara 1941. Sa svojom porodicom živeći u Sloveniji, gdje će mu u posjetu često dolaziti rođak vojvoda od Kenta. Vezu sa britanskim dvorom održavat će sve do svoje smrti 1976. godine. Umro je u Parizu, u američkoj bolnici. Svi hrišćanski praznici i posljednja proslava Badnjaka na Belom dvoru bit će u duhu narodnih običaja. Mladi kralj Petar II posuće prisutne badnjačare žitom na svečanosti, a posljednjoj proslavi Badnjaka na Belom dvoru 1941. prisustvovat će i knez Pavle sa suprugom Olgom i ćerkom Jelisavetom. Dragi tata, prošlo je toliko mnogo godina i dogodilo se toliko toga i zaista bih željela da si još živ i da možeš da učestvuješ u nekim od tih događaja. Kako bi bilo lepo da zajedno otkrivamo ono što je do sada bilo nepoznato. Ipak osjećam da si prisutan i da znaš sve o tim događajima. Naravno da se sjećaš da je juna 1989. godine, 2 dana pre mog prvog putovanja u Jugoslaviju, tvoj veliki i teški portret, koji visi iznad mog kamina u New Yorku, uz strašan tresak pao sa zida u 11:30 noću. Oborio je svečnjak koji mi je udario po rameno i pošto sam u tom trenutku sedela na podu, sama, osjetila sam veliki strah. Sutradan ujutro, kad sam pregledala sliku, utvrdila sam da ništa nije polomljeno, ni staklo, ni drvo, baš ništa. Osjetila sam zato da si mi tako uputio svoju poruku. Glasno i jasnu poruku. 2 dana potom bila sam na putu u Jugoslaviju sa knjigom o tebi koju sam željela tamo da objavim. Usput sam svratila u London kako bih pokušala da dođem do nekih do sada tajnih dokumenata iz arhive Britanskog ministarstva spoljnih poslova i službe SOE koji su ostali nepoznati javnosti, a odnosi se na događaje u Jugoslaviji 1941. Sasvim sam dobro osjetila da ovaj čudan događaj u dubini noći mora da znači kako si želio da ja ponesem buktinju, da je predamom stajala misija da razjasnim koliko mogu i umem događaje iz prošlosti i tvoje ime očistim i oslobodim krivice.
Mislim da će istoričarima, i ne samo njima, biti zanimljivo da prvo pročitaju knjiga, a onda steknu uvid u te britanske i sovjetske dokumente. Istorija se na zanimljiv način ponavlja 1915. kao i 1941. Englezi su odbili da nam pošalju potrebno naoružanje da bismo se branili i obećali su da će to učiniti. Kad bacim pogled u prošlost, teško mi je da razumem zašto si im uvek toliko verovao. Jako je meni lako da to sada kažem. Znaš li koji su moji prvi uspomeni na tebe? Sjećam te se kao sediš za stolom u kabinetu u Belom dvoru i sjećam se kako te posmatram u tvojoj beloj uniformi, veoma lepog i veoma zaposlenog. Od uvek smo bili bliski ti i ja. Volili smo mnogo iste stvari. Pre svega potpuno ličim na tebe, a liči i dva moja brata. Imamo isti smisao za smešno, radujemo se istim stvarima u životu, volimo iste šale. Zahvaljujući tebe, naučila sam da cenim i razumem umetnost, slikarstvo, muziku i lepotu uopšte. Oboje smo svirali klavir. Ne sviram više, jer sam slomila ruku kad mi je bilo 16 godina i dva prsta me ne radi baš najbolje, a pored toga moj stan u New Yorku su više je tesan za klavir. Žao mi je što sam te povredila tako duboko kad sam otišla od kuće u Ameriku. Kao što to obično biva, nikad nisam uspjela da lepo sednem i objasnim ti zašto sam otišla. Kao što znaš, odrašla sam kao ciganča. Prvo u Africi, gdje sam u školu pošla tek sa 9 godina, a onda u Švajcarskoj, Engleskoj u jednoj užasnoj školi. Plakala sam svaki dan pune 2 godine. A potom je došao Pariz. Tamo sam pobegla iz ženskog manastira, opet pobegla. Znam da mi to nikad nisi oprostio, jer si mi to sam rekao nekoliko mjeseci pred svojim smrti. A ipak sam sigurna da si me oduvek voleo. Nekoliko sati pre no što si umro u onoj bolnici u Parizu, čula sam te kako pokušavaš da prošapćeš moje ime. Onda je sve bilo gotovo. Toliko sam ponosna što sam tvoja čerka. O tebi mislim kao intelektualcu tipa Medičija. Govorio si tečno 8 jezika, između ostalog ruski, nemački, francuski, srpski. Čak si čitao Goethea u originalno. Oboje smo imali nemirnu prirodu, nemiran duh. Sjećam se kako si mi govorio koliko sam Sloven u srži. Tipični Balkanka. Naravno, ja sam to shvatala kao kompliment. Podsjećala sam te fizički i duhovno na tvoju rusku babu Trubeckoj. Tata, hvala ti za sve što si ikad učinio za mene. Volim te i toliko mi nedostaješ. Obećavam ti da ću nastaviti da nosim buktinju, svetlost. Toliko sam srećna što me najzad ljudi zovu mojim pravim imenom. Jer ovdje ja nisam Elizabet, nego Jelisaveta. Onako kako sam krštena. Na poziv i insistiranje Adolfa Hitlera, zvanična posjeta kneza Pavla i knjeginje Olge Berlinu počeće 1. juna 1939. Vreme je to višeznačnih i dalekosežnih zbivanja. Jedan period upotpunio je svoj krug trajanja i smisla, napomalo je jedno drugo vreme. Nemiri se naslučuju u atmosferi, u odnosima, u zbivanjima.